Kublai pi baros ka thup khubor jungi ka dan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentara singi kilong. Ka khubor bakamen ki pat Catholic yo Bishop Thmai ka Jylla niam Longston. Kan mau tempang uba SD Khongwir yaki election parale. Janpoi live homut ba thep kerteng ki kertong na East Khasi Hills haka Southern Urampang. Ban thep kerteng u Konrad na South Jura constituency. Tomantang ne phai ki khubor ki bakhambania. Reverend Dr. Stephen Alathara, Deputy Secretary General Conference Catholic Bishop of India CCBI, ula penbenapat ba Pope Francis ula thungyo Reverend Father Wilbert Marwin, u Bishop Bathamai jangka Jylla niam Nongston. Yakani ka khubor la palat pat ba ka Southern Urampang arhajar arpulai. Ya Reverend Father Wilbert Marwin lakha haka khatnyau tarik Urampang khat khandai spa nyau po ha parish Rangblang Shillong West Khasi Hills Meghalaya. Hakate ka snem kanong ston karang don hapo ka jingpet jingkmi jo ka Shillong Archdiocese. Ya kanong ston la kantiu sa ka Jylla niam diocese haus nam arhajar henriu. Reverend Father Wilbert Marwin ula sya kentang lengdo so blai haka arpo nyau tarik uyayong arhajar lai bar ula tre hanong ston nadu kate kasngi. Reverend Wilbert Marwin ula rong ha St. Paul Seminary House Nam Khat Khandai Spa Prapupra. House Nam Khat Khandai Spa Khandai Puway hadu Khandai Puar ula pule ha St. Xavier Minor Seminary Upper Shillong. Ula pule Philosophy ha Christ King College Lajum Kra Shillong nadu Kasnam Khat Khandai Spa Khandai Pusau hadu Khat Khandai Spa Khandai Puhnyo. Ula led shaka pastoral experience practical training ha Penursla Parish House Nam Khat Khandai Spa Khandai Pukhandai hadu Usnam Arhajar. Nangta ulalet pule theology, South Nam ha Orient's Theological College Maulai, Shillong hadu arhajar lai. House Nam arhajar nyo hadu arhajar shipo, ulalet pule sha Rome ha Pontifical Urban University, bat ulayo eka kerdan, licentiate in missiology. Mariadapan kentang lengdo soblay ulatre kumu assistant parish priest ha Umulong parish, nadu kasnam arhajar lai hadu arhajar san. Ulatre kumu prosecutor ha Orient's Theological College Maulai Shillong nadu arhajar san hadu arhajar nyo. Harum ula tre kumu assistant parish priest ha diocese ka Cosenza Italy nadu arhajar shipo hadu arhajar khatsan. Ulawan paina Rome haus nam arhajar khatsan but nadu uni usnam hadu arhajar khatkhandai la thungyu u kumu vicar general ka Noston diocese. Ula longru parish priest joka Divine Savior parish non ba ha Noston hadu mentagas ni bala kentiwi u shaka kerdan Bishop Bathamai ka Jylla niam Noston. With a sense of gratitude to God, may I inform you that His Excellency Most Reverend Leopoldo Jylla, the Apostolic Nuncio of India and Nepal, has communicated to me that His Holiness Pope Francis has appointed Reverend Father Wilbert Marwin, a parish priest of Divine Savior Parish, Namba, as a Bishop of Nongston Diocese. The announcement is made public in Rome on Saturday, 4th February 2023 at noon, corresponding to this time 4:30 p.m. US sharp 4:30 p.m. in International Standard Time. Therefore, let us thank God for the gift of our new bishop on Nongston, and then also we are grateful to him. We ask God to bless our new bishop. Uba standing di Khongwir ubala keu dap renyeng shaka kerdan longkenyi kajat penriu haka jengkeren jeng u hakilat pathai Khubor kiba lawan ngu buromi u hakalai tarik urempang ulaya por khana bat ki shapang ki election haki por balalet no ula ong ba u isi hadu kata-kata ya ka bam sab bampong ula ong ruba baro ki jingdan jing em jeng u kilong kiju nadu kisnam khat khandai spa nyau puar ula kenturu ikinong thebot jangka maulai banda thoda wo shwaban jit yaunong mi khmat nakabanta kisan snam banwan ula ong ru ban kyar na kajing sha thet hakinu kinu ki kertong niki sengsan hima I foi fair hakato por mamta kalong kane ko hakato ko por ong no 72 78 83 spongun ngai kando ngai kramer ki yung hanyala election yo tan ko ta to ngi ni rabi fi NAKA sipo pra kyong ngin kersani fito la kalong tang ngin kersani fi free trashong pidi kum ta te NAKA sipo
but prangut kita ki wong makin kersan take it for granted bakin kersan ifi nrimenta lada pra ki yang ho ngin kersan ifi kala malong makila pun kersan tangarun nomor in the meantime pan la syathir sa rong no hanur ka Shillong kani ka ifi menta ki brio ko jengin kidon arkom gorkom perkhat mo ka wei kalong ba sim wan buat wei pat hisin bala sim haban buat kata ka rukom jeng ibobon kosi un kosi perkhat kata ngala sim ngala kum tare mong tang ngala tare ngala sim ngala kenjok ti ngala tepe pisai pela di ngalem nang kata ka jeng ko pen jonga ba jong ni kandidat mo pisai tengah-tengah tengah penrem jur ya kena kajing ya persiang menyetir buat dah kepisah. Dah kadai hang nuru day ubrio jong ka parti jong no kubong ifi ngasudan ka soft corner ya ka UDP bangga de way naki nong seng ya ka UDP. Andre bangan seneng bangan kerau kat ya ki political parties de kadani kajing lerang fi nakaliang kajonga. Jadi kalau tangga ni kau choose the right person. Who are kita ki right person? Kasong kipai bak ki balai ilpai ki. Nomor ngata kami ngasui Khubor kini kita ki keren kumni ko keren merfi keren ki pai bak ini tay hateng. Ni tangga ta andre mangani lo di pai bak jong kata konsensi I cannot see. Ban ngama ban bisyar. Wiki shna ki yang Bangla ki yang Paki yang dulan pi tekani ke jus ke yin ke syukir ke ju na ando tu ke por arpsan senamen suai kalau kum jus kata tes rahi ke come to the conclusion bang alem nama lada pidan bisa pilang karab kadang ka tendency ban penbah ban pelud bisa either this way or that way ndai ngam bani and I am happy with where I am. Como she's now if I hate corruption. I really hate corruption. But pindaru kahi yang asam pindepet ne kitar ka suki ka ne ki balai ka ne kahi jwa na do gitu kisnam new fuar ke boleh film percaya se kini. Jus ki suki kini kita ini sedang. Hakasini sajan sautari urampang jan lai pongut ki kertong na ki sengsan hima baper kia thep kerteng banyak khone ki election arjar arpulai hakeleng ki district ka Jylla na pedeng ki kertong ki ba khampau ki bala thep kerteng hakini ka singi kilong uba prestun tensong NPP ba Kennedy Kriem NPP ba Martle Mukim HSPDP ba Adelbert Nongrum VPP ba Bright Star Marbanyang VPP ba Ransom Sutengah NPP. I try to even clean up the way this really. Being one man tak sini, one tap kerteng. The batum ki nongpen kre, ni hapan pen kre hi kamput nama tak sini ba tap kerteng ni la pan ekran ni kabukut juga jingele. Kani kadai tang sini tap kerteng. Ila tap kerteng lech ba panang peng sotu susu ya katong ka nongrim gojing kapangilami tam timbangan ke parti ke berteman. Badan hadu kanu so skema bapinya kun persa ki aru ki haspa. Tam katan du kata kan jing kelo itu bere bapa. Bor besar trikam. Hi ngarem tak nyo kun rubo. Aka election bukladap. Oke jingram ko jinga kadin mar bang fan pala. Te baru banong ba haru kanu ngasmo scam jingple jimot ke junga kamde kata ka bisa ngamda khusrai than ye ki opponent jingple jimot ke junga nadu kasi bangkong hi kalong ban pulsu thu di pai ba kumba kalong manta hi kamde tang hanong krem constituency kadon ke jing so thu ke ju pai ba hakeleng kari abang ngai PE hi ba kilat hai Khubor ba ki jingkan tho di bobon ba ki pai ba kini kisi ki sedang ban sungu thu ya rukom menje ki kinong yalam de kanong rem bakin pinsong nongrom de ngam I bagi pisah kan wan hakmat agani ki kinti ke pamat
Pidon na yung banong meningi ina kaliang kurtong ke NPP mo ba de MLA barim nang ka ba badang de MLA song ka mahati. Ula kam ba po mahati ula ora ka development ka ba. Bon ba kan ba kurtong jong kipar badap tap kateng menen na po mahati hi uang ba ka mahati kalong bas adien. Tahap pingi kum no halal kan ga jingkran tahu. Kurtong banyak kon persa pimta. Ingenge ngimdon kam syu ban batai namar ba mo kurtong ubaile na po mauti kumbala kren do kurtong ubanile na nong krem kidisi tilada nagaju gayeng kami ar kasur do pai ba smutho kundo kan bisa amdon kamban batai e U President ka National People's Party NPP Konrad K Sangma ubadeiru Menteri Rangba ka Jylla ula thep kerteng na South Tura ha office DC Tura. La senrane u Konrad ki bahiyeng hasem kinong buat bar kinong kersan jong u na kate ka constituency bat na ki weipat ki dekot ki balawan na keleng ki lom garu. U Konrad un aireng persya u Bernard Marak BJP u bala syaset patok ha usnam balala. Ka BJP bar ke NPP ken sa penlong ka South Tura constituency kum ka madan yakun joki ramha hakasan perthai ha Meghalaya. That is based out of West Bengal, and that's a fact. There's nothing wrong with that. Number two, I've said that it's an outsider party, based on the fact that the analogy where Madam Mamata Banerjee herself had said in the last West Bengal elections that BJP and other national parties are outside parties. So I have said that if that same yardstick is applied to Meghalaya, then with those yardsticks which Mamata Banerjee herself had mentioned in her speech in the elections, then TMC is an outside party. There's nothing racial about that comment. So I never questioned him. I went to Tikrekala and the people of Tikrekala are questioning him. So in my speech, if you go through my speech, I said that the people of Tikrekala told me that when he's going to go and campaign and ask for the vote, they will ask him that in all likelihood he may not win either one, but if he wins both of them, then will he leave Songsak or will he leave Tikrekala? The people of Tikrekala want to know, and I only expressed what the people of Tikrekala had expressed to me, and I shared it with the rest of the people in Jylla. Kendai ngut ki kertong hari boy na Southli ki party ke la thep kerteng ha DC office nong po banyak kun ya ki election arhajar arphulai. Kini ki kertong ki kenthop sangut na Trinamool Congress TMC uba George P Lingdo na Umroy uba Gilbert Nongrum na Sning uba Longsing Bay na Nongpo ka Dr. Sarlin Dorphang na Mauhati bat usan mun marak na Jirang. Kiweipat ki kenthop ya uba forecaster Nongrang kertong Shimet na Jirang u Dr. R Singkon na ka Voice of the People's Party VPP na Sning bat ka kong Meren Maring na ka Bharatiya Janata Party BJP na Nongpo bat uba Roswell Shadap na ka People's Democratic Front PDF na Mauhati constituency. Syuk bang Malaysia gahuti namar beli kadon gani ke railway station ke bahajak rut ngakwa ban penyesok ikata namar ladangi wanra ke railway station lengba kamut ki babun ki seng balang lane bun ki jongi ngimpat da don kam te beli nginda penpoi gani ke railway hadu ni ngin sim nang te ngin penpoi tangka sorok ka bahe kata gede ki jing anglut ki jing trang junga ban wan hang ne hapo riboy ngai iru habun ki jaka ki kat kani ga nongpo constituency ki surok 4 don basyang rong 4 don ki surok ki babha PE sekte ki thain border ngadong wan men hagini ki gitu ki rong beta ki rong sahib kum tu terter ngai iba don surok ni hapan kiu ki lum ki wa kalong ki jing leran ka don ru ko wei ka snong ngala man ong ba don light hadu menta pingeng ka sok pu ka bahang ni hajan bat kum ka umling kabadon mensua ka pau pha henry don ni isu mental alut itu ki rong lalut henry ka ka bang akwa kalong ba ya kani ka ladang ila ban pen pernai kani ka konsensi jongi hanong po ka donut jong ka riboy inang la ba de suwi ban kampen bahasa su gede kita ka thong la ne ka jing angnut jonga banwan na po kani ka nongpo konsensi. Sangut ki kertong na ki arteli ki constituency ha East Janta Hills kilalit ban thep kerteng mentakasi ka South Rig Rempang ha office u deputy commissioner ha clear gap. Kini ki sangut ki kenthop ki arngut ban aireng na clear gap constituency kata uba kermen shela u kertong ka UDP bat uba dami wan hi rembai na ka VPP. Ki arngut ki weipat ki dei na sutengah saipong kilong uba Shillong pale kertong ka UDP kat ba ka kong Santa Mary Shilla pat kan aireng na ka party NPP. Jylla, having been nominated as candidate to fill a seat in the 6th Clear Constituency ST, Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God,
solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Pada kitu ki Khubor na pois ka bakut tar hadu bangin de Shambiang Khublei Shibon.